Reka mbasuhuze mwese mbifurize amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana akomeze ababeho abadukurikiye mwese. Mbifurije umugisha w'Imana kuri mwe, umugisha w'Imana aho muherereye hariho hose. Tubabwire ngo umugisha ubabeho, tubifurize umunezero. Dusenga n'Imana kugira ngo tuganire ijambo rito hasigaye dusenga. Mana, turagushimiye, dushimiye izina ryawe rikomeye, dushimiye izina ryawe ry'imbaraga, dushimiye izina ryawe ribohora, dushimiye izina ryawe rikiza, dushimiye izina ryawe rihumanura, dushimiye izina ryawe ritanga amahoro, dushimiye izina ryawe ritanga ubuzima. Blessiclele bandoti pay for olima. Ndagushimiye kuko uri Imana nziza kandi ukaba uri Imana ikomeye, ukaba uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Urakoze kuko uri kumwe nanjye kandi ukaba ugiye kunyigaragariza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe. Ndanezerewe kubana namwe. Ukeneye ko ibiganiro byacu bikugeraho, wakanda subscribe, urangiza kukanda subscribe, ubutumwa bwiza bw'amahoro ukagera ku buzima bwawe, nawe ugahabwa umugisha nkuko natwe turi kuwuhabwa, nawe ugahabwa uburenganzira bwawe nkuko natwe turi kuwubona. Ukeneye ko ibi biganiro byose dutambutsa ubibona, ukanda subscribe, warangiza gukanda subscribe ugahita ubona urutonde rw'ubutumwa bwose tujya dutambutsa kuri Blessing Miracle TV. Limunyemerere rero tuganire kuri iri jambo Imana ishize ku mutima wanjye, Imana impaye kugira ngo nkugezeho. Imana rero ikumera umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa muri Yosuwa 5 duhereye ku murongo wa 13. Nuko Yosuwa yegera Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Mu ntoki Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwite umugaba. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iri jambo nifuza kuganira nawe, wewe udukurikiye, wewe ukurikiye Blessing Miracle, nkubwira ngo iri jambo cyane rya 14. Aramusubiza ati, ahubwo oya, ahubwo nje nonaha. Ndashaka kuganira nawe ko hari Imana ije nonaha turi kuvugana, nonaha uri muri sari wawe, nonaha wowe unkurikira uri mu kazi aho muri office, nonaha nabwo nitaye igihugu cyose urimo. Nje kukubwira ngo nonaha hari umuriro w'Imana umanutse, nonaha hari imbaraga z'Imana zimanutse ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Uyu ni Yosuwa mwene Anuni. Uyu Yosuwa agaragara mu bagabo navuga ngo 3 babaye abagabo b'intwari. Wa mbere ni umugabo yitwaga Mose, wa kabiri ni umuyuwesu, wa gatatu ni umugabo yitwaga Kalebu ntabwo yari umwisiraheli nyakuri, ahubwo Kalebu agaragara ko yari umunyamahanga mu Bisiraheli. Ariko nanone impamvu Abisiraheli bamugiriye icyizere nuko Kalebu yagaragaye nk'intwari. Uyu Kalebu yagiye mu batasi 12 bajya gutata igihugu, ariko bajya kugitata Kalebu atari mu Bisiraheli, ari umunyamahanga. Ariko nubwo ari umunyamahanga yagiriwe icyizere kuko yashatse kugwana yashatse kugwana ishaka ry'Abisiraheli. Imana ishimwe. Rero irabango nyuma y'ivyo
Mose arapfa. Amaze gupfa, Imana ihamagara uwo bita umusimbura. Yamuhamagaye mu gice cya 3 ku murongo wa 7. Iramubwira ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi demando cride et de frère. Uyu munsi Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso demando et de frère y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye ko nabanaga na Mose ko ariko nzabana nawe. Mana ishimwe. Iki gice cya 3 ku murongo wa 7 niho yamuhamagaye. Iyo tusomye rero kuri iki gice cya 5 uhereye ku murongo wa 3 twahasanze amagambo avuga ngo nuko Yosuwa yegera i Yeriko. Aya magambo yayamubwiye barimo bareba Yeriko imbere yabo, ariko nubwo barebaga Yeriko hari ikibazo cyari imbere yabo, hari ikindi cyari kibateye ubwoba cyari imbere yabo. Ni ikihe? Reka nyikubwire. Cyari kibateye ubwoba yari inyanja, yari amazi, le bando skidemora, yari amazi. Aya mazi yari imbere y'Abisiraheli, kandi Yosuwa yagomba kwambukana Abisiraheli Yorodani. Ariko biravuga ngo Yosuwa agira ubwoba, ajya gusenga. Agisenga avugana nayo. Ndakunda abantu basenga cyane. Akivugana nayo ijwi riramusanga ahandi arimo asenga. Mu gice cya 14 aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nona. Aya magambo yasubije Yosuwa amaze kubona umugabo umuhagaze iruhande afite inkota mu ntoki. Yosuwa agira ubwoba, arataka cyane, nyamara ntabwo yari umwanzi, ahubwo yari umutabazi kuri Yosuwa. Le bando malakude mande skidemora. Ijuru ryagutekerejeho, ijuru ryagutekerejeho. Ndavugana nawe unkurikiye, ndavugana nawe munyamasengesho, ndavugana nawe muvuga butumwa, ndavugana nawe muhanuzi, ndavugana nawe muririmbyi, ndavugana nawe mushumba, ndavugana nawe apostle, ndavugana nawe wa mumama we, ndavugana nawe wa mukobwa we. Lele bala sikondemando. Ijuru ryagutekerejeho. Wewe nungu urutoki, niwe w'Imana intumyeho, niwe w'Imana intumyeho. Ijuru ryagutekerejeho. Wala baya sikando manda wini mandi widikore manda la sairo ala kude mando beya sika. Ijuru rigutekerejeho. Yosuwa ngaravyumva, ndafashijwe. Yosuwa ngo aravyumva, ngo yikubita hasi yubamye. Ngo amaze kwikubita hasi yubamye, marayika aragaruka arambwira ngo kwetura inkweto zawe. Amenya ko ari umunyabyaha, amenya ko adashobora kwambuka Yorodani uko bisanzwe. Aramubwira ngo noneho ndakwejeje. Akira kwezwa n'Imana, akira kwezwa niyampamagaye, akira kwezwa n'Imana, akira kwezwa n'umurengezi. Andole bando sika halala wini mando. Haleluya, haleluya. Ngo marayika yongera kuvugana na Yesu bwa kabiri. Yavuganye nawe ubwa mbere, narije guhanura ngiragarutse. Yakubwiye cya gihe, irambwiye ngo ninkubwira ngo iragarutse. Yavuganye nawe uri muri wa Bufaransa, muri Amerika, Canada, mu Rwanda, i Burundi. Irambwiye ngo ninkubwira ngo iragarutse. La bi mananza kude mando sika luini mala edikode bando menesira widima ando kide mini fore drome. Imana imbwiye ko hari abantu 12 Imana iranyije gutabara muri iri jambo. Iragarutse, iramubwira ngo noneho umva sha,
mana we ndumva naguruka, ndumva hari amavuta aje ku buzima bwanjye, ndumva hari ubuhanuzi buje ku buzima bwanjye. Iramubwira ngo Yesu wa mwana wanjye tega amatwi nkubwire. Irabwira ngo bwira abatambyi, hamagara abatambyi 12 ubahamagare bagende ku nkombe ya Yorodani bahetse isanduku y'isezerano. Sanduku barayiheka baramanuka, le bando kisene bando baramanuka. Nibarangiza kumanuka bahagarare ku nkombe. Nimbabwira ngo bambuke, nibambwira ngo bamanuke muri Yorodani bayamanuka. Yesu waravuga ati bivyo nono ibiko ntigeze mbibona, nabibonye ku bwa Mose, najyewe simbizi. Mbega kamhanure ivyo bana ko bidashoboka. Yewe ivyo bana ko bidashoboka nivyo Imana ishoboye. Ivyo ubona ko bitemera nivyo Imana yemeye. Ivyo ubona ko bitabaho nivyo Imana itegetse ngo bibeho. Ngo mwanya Yesu arababwira ngo nimuhagarare, ngo bahagarara ku nkombe ya Yorodani ngiye kugusengera. Ngo bagihagarara ku nkombe ya Yorodani atanga woda katoke kite mando sika. Nyuma y'amagambo menshi abantu bavuze, nyuma y'urusaba rwinshi abantu bagusebeje, nyuma y'ikimwaro cyinshi wagize, Imana itanze woda. Imana itanze woda. Imana itanze ijambo rya nyuma. Imana iragutabaye, Imana irakurengeye, Imana iragusuye, Imana iragutabaye. Ore bando siklele bando. Ngo mwanya arabwira ngo nimumanura amaguru muri Yorodani. Siyasizomene, iyi bayita siyasizomene zopaya nini waya likote panso kide bando. Siyasizomene bamwe barebera mu mubiri, ariko Yesu warebera mu mwuka. Abagabo bamwe baravuga ati turamanuka kubera itegeko, ariko ahangaha ho turahapfira. Sinzapfa, shimiye sinzapfa ntarahanura. Muririmbyi yaravuze ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ntabwo uzapfa. Ni wowe ntunze urutoki. Ntabwo uzapfa utarabona ineza y'Imana. Ntabwo uzapfa utarabona ikiganza cy'Imana. Ntabwo uzapfa utarakira. Ntabwo uzapfa umugambi w'Imana udasohoye ku buzima bwawe. Mbendezika lala widimando babona ko bapfuye, ngo ariko baramwumvira. Uwa mbere amanura ikirenge. Yebo iyo ntangiye kubwiriza iri jambo nari kuri televiziyo ndi nko mu iteraniro ndaguruka, ngo uwa mbere amanura ikirenge ngo biremera, ndahanura ngo bizemera. Uwa kabiri amanura ikindi biremera, ndahanura ngo bizemera. Ngo yamazi amera nk'abeto. Bagendera hejuru y'ibintu byari byabateye ubwo. Ugiye kugendera hejuru y'iyo mbaraga yari yaguhahamuye. Ugiye kugendera hejuru y'iyo mbaraga yari yaguhahamuye. Tuza. Ngo baragenda, ngo bageze muri Yorodani mo hagati muhengeri. Yesu ngo arongera aravuga ngo rebanda sika, yuzura umwuka wera. Aravuga ngo demanda skide more zomene faidra, nimuhagarare. Ngo barahagarara. Ayiwe ngo barahagarara. Ngo arangije yumva ijwi riramubwiye ngo dibande skide more. Imana iravuze ngo nimuhagarare. Buri muntu wese yubika umutwe arebe hasi hahagaze. Arebe hasi. Ngo buri muntu wese ngo arebye hasi, ngo arababaza ngo mubona iki. Arabasubiza ngo turabona amabuye. Buri muntu wese atoragura ibuye. Ngo buri muntu wese arunama atoragura ibuye. Ngo buyose ngo bayashira mu kiganza. Ngo barangije kuyashira mu kiganza, ngo bategereze ijambo ry'umugabo nyamugabo. Ngo arababwira ngo yego, impamvu mbabwiye ngo mutoragure amabuye ni ukugira ngo abana banyu nibababaza kuntu mwambutse Yorodani muzabereke ibimenyetso. Fite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Lila pensa kudemando skydrome. Bajyana icyo bita ibimenyetso. Mu masengesho yawe urakeneye ikimenyetso. Mu kazi kawe urakeneye ikimenyetso. Mu mashuri yawe urakeneye ikimenyetso. Akira ikimenyetso mu izina rya Yesu.
Mana iguha umugisha, Mana ikwiteho. Barambuka bagera hakurya, ntabwo mvuze kuntu bazengurutse Yeriko, ariko nzayivugaho ubutaha. Ukeneye ikimenyetso, cyakire mu izina rya Yesu. Ukeneye inkuru nziza, yakire mu izina rya Yesu. Ukeneye ijambo rya nyuma, ryakire mu izina rya Yesu. Ukeneye ubutabazi, bwakire mu izina rya Yesu. Iyarengeye Yesu nawe irakurengeye, iyandengeye nawe iragutabaye. Dusenge. Debaska Mando widima Debini fotakuwa Zarawini mando skide Mora Jezimo. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye kuko uri Imana itabaye. Ndagushimiye kuduhaye ikimenyetso kigaragaza aho twavuye, kigaragaza ko hari ibintu ugiye gukora. Urakoze kunyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Buri muntu wese yakira ikimenyetso mu izina rya Yesu.